Hailaya chem ki waya khamat ka dorbar ki wahe kuri jantia ya CEM JHADC uthambor shiwat hakam ra krekam yong on ni gasngi nei benta open kanmo ya ga chithi ka wada pha ki cho na do snam arhaja arphauso ite hajrong wo timit no ya ki jaikur wada pha pertu cha ka council ki wa ha po opuru ang yongka nei liang CEM khana wa ka council de chong ya langgo ha po ka customary committee nei benta u bichaar bniah ya ki jaikur wada wan pensia pertuin Dakhanau le wahai sakhet ka council na do usnam araja arphauso de ego ipen bana paiba de khut yewro ki jaikur wa em harilum jaintia wa wan pensia no ki pertuj ka sen kur yongki kamju ki ya khmat sen kur de lang I pertuj ki kur wa kan thup hapo ka sen kur yongki khnang yo timit no ra ka council tangwane daw wa ki le myi ki wo pon poi biang por dapan por gi wa ini daman I daw waslem Kamte Hadem wada kut ipor pediang wo pun psia pertuj lengba ka customary committee da ya chong ya langgi wo bichaar bniah yeni. Heini I chong bichaar ongo wada rai wa yaki kur khasi panar wa em harilum jaintia da manjur wa pelai bai chakman kat wanai benta ki jai kur Hadem Biate wan nei daw wa em ki jai kur wam em che bahagi wa ki wam jo sngaw le hari jaintia kamte da rai ki wo pen sa ten chwa wa wo le ye takit bniah la dato ki wa yi upediang nem to. Nei liang kwaya khamat ka dorbar ke wahe kuri jaintia das we kan tu gi CEM wo timit no chwa ya ki tu gi wada pen sia pertuñ khnang yo pen su yo DC ha wa e sidal tribe kamte CEM de kular wo e chwa de tho ye pertuñ ki kur wada de bichaar wa pediang ka council han lam pu em man ain le te so yo pikat ka man ni na ka liang ki no ya lam le ni ki kit kam yong ki sinjuk ki wahe kur yong ka rilom jaintia da wan gi kam ka jing pen ken mo Lene ke reminder ya ka office yang asket kat kam wada tipmit kan ke penbena ke wada penbena na council na do sedang wo submit ya wara ke jaikur ke MH kan kari jantia kan ya timit na da ka council te haji to begini na giliang gi chnong gi thau lene na giliang gi kur la mi gi le lene mi gi submit ha ka por ka wa biang te simpor hawada kut kata ka por ki submit gila dang pan por tu ki takat kam te por ci benta wa slem takat kamu mani kate negel yang ga council imem du ilat ki tip boy dang em yu sa la hadu kate puyu ong tang kamu mani kate I de diang ya waro ki kur ki de submit ke sini office wat ha ka ju ko por ne benta gini ki kur ta de chong I ka wi ka meeting da kanika customary committee tada penchong da pentia bada pai da yoi haji to begitu gikur ki submit ki la lagi jongki sinong kita te hadin wada pai da yoi kat kam wada ya chong haga committee dan nagaliang yong kikur khasi le Kur Pnar ki wuju em haga nika rijantia yang iya kita da manjur imanu pelai bai khamat Henry ni bentan gitu gikur kam gini gikur Hadem gikur Biate gikur gi kedang confuse kuat ke pujuk senyaw ya ini ha rijantia yang takam ya gitu kadang persatin chwa ya chong dau tekit dau bniah itik petik la gitu gikur ki wahoi upediang ma kum hoi ma tani bentar kini gikur kasi Kur Pnar yang em ini temut kat kamu senyaw kat kejengkwa ni gitu ni ki wahe tong ki mayok di ong rap sai ni bentau pensuk yo DC wo eu ya ke chile try teler to iwa yi temut kat ya gitu ki wada dep yi ke kopi kini tak ki kur dep timit ilane ki wada pediang ina ke council na ila dempu man official gala le dempu man an gala ti bentai wo pensuk achwa ni bentai krek kam yang di sini wo issue yaki chilet type certificate tagate gejanya kelam kini tenak yang kila da pediang kita bat ko em gila kita ke mesin da ong wo ya krek lang hi kham tam ya giwan gikur giudang hap ha kejeng ya pai lang bat kejeng ya pencong tialang